tuwapigie makofi. Igongona riri riraharĩrĩirio niguo kuneana ceki kuri ikundi cia atumia, mbeu njithi na andu aria mari mawathe kuma gicigo kia umbunge kia Roysambu. Roysambu constituency sisi ndio tunaongoza kwa kulipa malon ambayo tumepewa na Uwezo Fund na pesa zingine kutoka kwa Youth Fund na Women Fund. Itena ria mbere ikundi cia mukirite muigana wa ciringi 100,000 na thutha wa kwihokeka na kuhota gucokia mbeca ici, riu o gikundi kiramukirire ciringi 150,000. Waude groups kama ni za mambo ya garages, kama ni mambo ya kushomelea electrical welding, kama ni mambo ya garage, kama ni mambo ya useremala, mambo ya furnitures, biashara za tailoring na dressmaking, tafadhali waje, tuna pesa ya kutosha. Mumbunge wa Gicigo giki waihenya ndirandu nehinyiriirie ikundi ici kuhuthira kigina giki uria kwagiriire, akiuria ikundi iria itacoketie mbeca ici gucicokia ta uria maiguithaniirie. Hii pesa ni kama revolving fund. Wakishapewa watumie mzuri na warudishe, kwa sababu wakirudisha, for example, wale walianza na kupewa 100,000, siku ya leo tumewapatia 150,000, 150,000. Ikundi ici ni cironanirie gikeno thutha wa kwamukira mbeca ici, makiuga ni cikumateithiriria kugacirithia miturire na mawira mao. Leo tumepatiwa check for the second time. Mara ya kwanza tulipatiwa na ikatusaidia kwa table banking na tumengoja muda mrefu, lakini tunashukuru Mungu maana imeletwa the second time na wametupatia a big amount kuliko yenye walitupatia last time. But so far so good. Niturahotete kuriha the 100,000 twahetwo, and now we are able to get into 150 twagira gucokia within 2 years, na turenda turihe na ihenya muno nigetha tu benefit kuma hari cio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gina wa Wandĩrwa.